Sit. 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 Bye. Sit. 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 Bye. Nene kong ko jako chukamen do. Sit. 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 Physical 저기 와봐이. Sit. Sit. 와봐이. Sit. Physical 저기. Rombana. Na boya kuisho. Ha. Bango yikinyanya kukubura kwose nana mukuba kono mbabere mwaberafuta nabutega asa ikibazo si cyo guteka ntacyo bitwaye none kiretse ibyo guteka hari indi ngorane ufite ukuguru zingura hasi uko ntuhonyora ngo bikubone oya ihura What's it? Mugabo umukobwa ntibiraje kandi. Oya, Ihangane birahise. Ni kamisi. Ndagusengera sizo. Sizo. Ihangane birahise. Ihangane. Yesu ni muzima. Kandi abisubasha ku bintu byose bishoboka. Uranyuma. Niwe avuga ijambo rimwe icyavuze cyose kikaba rero wihangana ndagusengera data mwisi Yesu ndagushimiye wigira neza wabanye natwe kuva mu gitondo udushikana kuri Musade mu mukino w'Isabasima izina ryawe nirihabwe icyubahiro imbere ya byose reka tugusabe imbabazi mu byo dukora mu byo twiyumvira tutaguhimbara imbabazi zawe zituboneke ku mana nziza zo gukoza reka ngushimire ko nshitse mu rugo ngasangana amahoro nubwo satani yitambitse muri buto buto uvuga rimwe gusa bwawe ukaba buragiye mana nziza ndakuretse n'umukobwa wawe ahantu n'ababana mwana aha nyine afise ikibazo mwana ndakwinjiza ongera kuhashika mu izina rya Yesu urandura imizi mu izina rya Yesu ndasanga ngo imigabo mibi ya Satani mu izina rya Yesu ndasize byose mwana ibyo byose bimubujije amahoro ndabyase mu izina rya Yesu ndagomba amahoro ariko nuko yomenywa n'umuntu wese ashibamira ubugingo bw'uwo mwana ndakwinjize mwana mugire neza muri kuno kuguru yongere kugira izina rya Yesu ibimera bimujije amahoro ndabyanse mu izina rya Yesu ndakwinjize mwana ubwiza bwawe ububasha bwawe bwongere kurukira kuno mukobwa mwana yongere kumva ituze mu bugingo bwiwe mu izina rya Yesu ndakwinjize mwana ururuka ngwino uganze ngwino mwana wikore ndakwinginze nuze ubw'ijambo rimwe gusa mwana kugira ngo ubugingo bwiwe bwongere gutarakuza ukoze mu izina rya Yesu ndakwinjize wongere kumugirira neza umuramire ukuboko kwa kundi kugira ngo mwana yongere kumwumva atekanye mu mubiri we yongere kumva mwana utuye yongere gutambuka neza yongere gukora ibikorwa byiwe neza mu izina rya Yesu yongere kumva amahoro mu bugingo bwiwe ibisigaye mwana ndizera ntakekera ko ubwawe mwana uri hagati yacu
kugira ngo mwami twongere kunezerwa yakwinjiza ugarukana umunezero wacu aho satani y'ingoma muri kano kanya yongere kuhava mu izina ryawe uzobukoze mwana yakwinjiza ishikari kubana natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Numva gute? Ihangane se kanda kujyane aho sibyo none sheri ko tutarabana n'indazo taranyota wihangane nino misi nyene sibyo ngiye kurondera umukozi azazakora. Igual mucho amemo wi mana yera yanja anasineba Zalazani mukamako she ibi ni biki uwo yaba yego aho kubarabara numva arimo aravuga amambo yandagara sinaba kuvuga agaseke kari hageze mu kabati n'amahera ugurira mu ndagara zohetse kuko gasasi kugira abone amasaha yagiye mu gishiri mu gutaha sigara muraya she ibi navyo ni biki byagenze kurya ari kuva ryari kumerukana gukomeye sheri kuri byarangoye kubigwanira nase guca intege ukuntu byagenze je nagiye gutora abana mu masaha ya saa sita ku ishuri ariko rero ntegereje gusimba akantu kakoga gacamwo utunzi numva ukuguru mbaye nk'umuntu yanyagara ariko numva menga ukuguru kuraremereye rwose numva menga kwikoreye ibintu njangirwamo n'ukuboko gusa ndagerageza izose nguma ngira nk'uko kidaheka aha rero uru ruhande rwose ubu ya mukamara ikigo kuva ngaha uku nyene n'ukuguru kumwe rwose kugumuku n'ukuboko mugabo bisigaye byose nta kibazo rero ndakwiye kubikubwira ngo ese nagucumuza none gasha undi nk'ubu iyo uriko wabimbwiye kare none washaka kuzoherera erega naragerageje umugisha aravuza arazana imiti itandukanye ndagenda murikira aranja n'ibyo abagorora hose ibyo byose byarabaye byarase rwose byarabaye kwa muganga batubwiye ko ahanini hamaze kuba parariza ka kintu bice zohinduka bizohinduka oya reka kubivuga uko jewe ndi umudogiteri narize sinshobora kwemera ibyo muri make baragize n'amakosa bagomba kuba bambwiye hakiri kare sheri byarangoye kabisa n'ubundi wabishishe ngo uzoherere hehe nje nibaza gusa ko ari akarori ko tuba dukora igishoboka cyose n'amasengesho tukayafata mugabo ibintu twabonye ko byo bakwiye she pole kweli nishimye yamani aje ko hari hasigaye ukwezi kumwe turayikomeza turegeza inyuma gato wewe ubuzane vya mariage umeze uko tugomba kubanza kwiruka n'iby'ubuzima bwawe nta mariage wewe mariage tubanza kuvya mariage ukegeza inyuma tukabanza kwiga ku cy'ubuzima bwawe none twokora mariage gute umeze uko no gutera umeze uko byoshoboka none n'ivyankanza jewe ndi umudogiteri sinshobora kuvyemera tuzokora ibishoboka cyose mpaka ibintu bije kutonda
ntikoca dufata rero ingingo ngo cyo twanga bizoguma kunyene tutaragerageza nane ntaragerageza nk'umuntu biteye kugira ngo turabe ko arico bivamo mugabo kwibaza ko nobana n'umuntu ameze uko ibyo bintu biraba bishoboka none ni vyankabiza muri kubera ko ushimire ko bizaba banze reke tuzorabiyo bizoherera gusa wihangane shashe wihangane urazi ko ndagukunda umutima wanjye urababaye kugira ariko wihangane ntaco uzokira Imana irakubona bo nagusubize yo wihangane ndagusendekeza ziziki nangiriho kugeza azoncisha mukiri machijuru zizigira Yesu gusa ziziki nangiriho dada ku magara yacu yeretse karibu mu Burundi rero hewe merci sana ayi misi rero meza nuko nakadugumba ndakumvise ugu mubira kweye ibaze nari ko hari hakanye n'akaba hashushe aya ni mochi ereka hashushe gose hewe mbonye nawe mukobwa yaragumye ngaha yagumye ngaha cyarabaye cyiza cyane vraiment uko namusize sose kwa subo nyene byaranangoye no kumwakira ntumbwire cyane kubera agumye bita ku byo abantu bavuga byagenze gute ni hatari wa mukobwa mizo nkuru rero inkuru ni sawa vraiment urabona ko ibintu byanahindutse Yesu gusa rero kashize ingani urahise nuko imara nyine ikomeye imara ya karuhariwe kubera ikishane ubushize hari abana babiri ubu hoho rero wabyaye babaye bane ubu nawe urampenda ngo nabo watoraguye nabo wagize kubera ko utanezere bizere byanakunaniye kurongora iyo wararongoye nari kuvuga ati waribarutse none ntiwigeze ngo ivyo byo bituma utarongora kuko uvuga ati ndavyarahama ndere abana bane uvuge ko habaye muri referendum nta soni uvyare hanze uzane ngaha mu rugo byarananiranye kurongora shira umugore umwe n'umwe mu nzu mwubake ndababaye umwana w'abandi uragenda uravunaguye urakubise kuburyamira kujya nta soni mperukuru mu nguzi imana none ubusigaye ukubita abantu ugavunagura ukarambikako n'igoga nkabarubwiye soneka ndakubwiye kandi unyizere
no kwizera gute ko je nagusigiye umuntu akomeye umuntu muzima nabona ko bikwiye karera abana babiri nkaba ngarutse usanga waravunaguye ubibona nanjye niko navuye ku kazi maze kuva ku kazi nshyitse ngaha mu nzu usanga ni ndende asanze yicaye ngaho nabo baticaye abayambwira ko yagisanga ni ukuri kuhoraho ntabyo nzi uko byagenda nizeye ibyo yambariye nawe uzera ibyo ndakubwira ntacyo nawe ko ndakora nkoresheje ubutunzi bwanjye urabizi ko atacyo mbuze kugira ngo mbone ko ubuzima bwa Constance burasa urajya ukaryama ugasinzira ntutware umwana w'abandi kwa muganga naramujyana ivyo navyemezwa n'iki nta kimenyemeza gihari kuko nasize ngaho umwana ntamushaka wambwiye ko nzokura ukuguru n'agakora ukundi ntamushaka kuko yaba arabishaka ko yarameze kurya wari no ku telefone ukambwira ati meze ukuntu atuma ndamuvuriza hariya ese ukuntu nayo nje mfise umunezero nje kuri mariage yawe none nje mu gahinda nk'ako nawe umwana w'abandi n'ukuri mwana we afise agahinda ndababaye niba ubu utasigaye niba zisanzwe ngaha twese umwana w'abandi masinyo Hewe, pode sabe? Ego sana. Mbwira. Zagenze kutamunda gusize. Hewe. Musaza wewe yari umwana mubi yitowe. Yarandishe. Akankiga amatama, akantuka, arakunkurikiza, eba, naranjyaga kura. Hamwe bakunyica. Apa nabura kawuga ntibigaze nambwira nakubwira iki navuze kandi nakubwiye cyumwe tazo guhemba tori nimero yanje tutacumwe ndaguhembe hewe nayo yarararanye kandi umwana mwiza gende mutwa umwana mwiza ndatanga n'ubusiko yaguhondago kasha yakukubita guhemba yewe hajya abantu batekereza cyane cyane abana bawe ugukubita nyene agakubita kutazi ko yantuka yarantutse Geze hano hari n'umukozi w'Imana aje kumuraba ngaha basengera hamwe. Manje nagisa ngo kirakuze ibibere ibintu. Ibintu nyene utomenya nyene ko binga birava mu njya muhungu wanyu. Ibana. Ariko nyene hiwe byandutse bihera urukundo randi kuramuza mwarankunda birakomeza. Yo kuri dogre yanyu. Naje kabisa. Acha waje kwera una mahoro. Kujya no ngahani wajanye kumvuza. None ko mbona tagihinduka umutwara wose mwiza. She yaranguriye imiti ne kuri kandi ziyimvye aranjana mu bitaro ariko nta cyahindutse nyine ariko nta kundi naramaze kuyakira. Bituma nambwira bituma ndondera pomade ya hariya bakaza gushira ko ndazi ubumerewe neza. Bintu bizogenda cyane. Gisoro Maria ja musaza wanje hetse kwigana ja kuri Maria je yi. Atamwe warashushe. Aho. Ndavuga ataha byange bikunda. Akazi ndahagarika. Ende kuri Maria. Hari gihe waza hajya. Nenda murembe ja rokore. Aya. Hari nawo usanga yarongoye kera. Bari misi hatse hajya nabonye abana ndamubaza ati none heza yarongora mama tahunga yo. Yarongoye. Ubu yanze ati dada ngo Maria yagetse harira. Agiye gusha ubu biga bizororera ibirori. Rekora umberse. Nsamubona. Kuba baraho batura. Twafrema. Harimo no kuri mwiza cyane. Bamwize musaza nkashaka cyangura nta. Rero ati ko hajya abantu bakorana kenshi mu kazi sanga batinjira mu gihugu. Akaraka. Icyo bishaha hawe bikunda nandi bidakunda muga musaza wawe.
nawe nimba atazobura abandi bo hanze mugabo beza aza yararose reka nari namubwiye ntanamunyereka n'isura leta se ntigishisha tuba tubona umuntu mwiza wawe indani reka indani nohamenya gute ninjiye indani reka nabyo n'abarongorwa na mpemu w'imana n'imana ntiharamunyeretse no kuri WhatsApp mva nisigikize kinjeye kuri WhatsApp ntawenzi nigeze amupostinga ariko yambwiye ko mara gishushe yawe azoyora n'ukuri urayo naje nipanze kuri meraje musaza wawe acha wenge hano namutumbagira nzobera koropa Dad, umeze neza none? Mutagasi. Hama dad. Icyakukuye hanze urakizi? Rwose mariage yawe ishushe rero ndazi ko ahari dada wanje hazoba hatwika azosha ndabizi we nanakwizeye hazosha kabisa ndazi ko nanyotewe nugiye kwitwa muramukazi umwe numva mukunda guhamagara mbe hajya ndemayi bese wifi kareka byose aha rero ngiye kumukubwira ndazi uranezerwa urabyiteguriye tu rwose nabambwira uwo ari we wowe kuri ubu tuba ndakubwira ni umukobwa ubona ngaha inde Constance uyu niko utumva niko udataho ko ndarota ndasinziriye ni umura uyu mukore mariage jewe nkihari namusize ari umukozi wewe niwe mukore mariage kanguka ndaje yaguhaye bikuvemo wari igihe yabiri mariage n'umukozi mariage n'umukozi amprise yarabaye pararize ndaba kujya kugura goro hanyuma rero urazi ko we nagufashije byinshi wamaze kuba inshuti ubu dusangiye gupfa no gukira muri byinshi ubu rero nanje nipfuje kuno munsi ndagushikana kw'inshuti yanjye nshasha ari umusheri wanje ure mukunzi mfise muri iyi minsi twatanguranye urugendo ubundi buzima bushasha urazi byamusubimbiye naranezerewe nase kubikwereka gusa Constance ujya n'umwana mwiza ubizote reka tuyihe imana amen amen ariko njya guhora nawe ubu rero ibintu byose usigaye uri imana isabasenge aho ntibutse gusenga nkaba ntibutse iyo navuye niba birakunira sandashima imana ishimwe urazi rero urazi ko nakubereye marene bigaca ko n'ibindi bintu byinshi nyine ugiye munsi umbwira ko ukundanye na Mugisha nase ukubwira ko Mugisha mutaberanye ari umwana bivanye n'uko aca wibura kumwe ngo ushaka kukunda ariko uyu muganga ubu n'isura araboneka basi ko yisumbuye nawe urabibona dore urakoze hama cy'ukuri ibyo bintu byamugisha kuko akiri umwana mu bisanzwe si muto ariko nyine kuko umuntu amaze kuba umumama n'imyaka mike bigaragara nk'uko nyine aba ari umuntu akuze rero Umugisha
hajya umuntu si wakunda ahubwo ibihe ducamo nivyo bidushira gukunda canke bikadushyira kwanga rero mu gihe canje na Mugisha nta kibazo byari binteye naramukunda pe kandi n'ubu sinavuga ngo namwamwicaranye ko nta kintu kirekire twapfuye ikijyanye n'ubwana ntacyo yitaho kuko ikindi kintu rero Mugisha gituma vraiment numva ngo ntacyo namushinja kandi gituma mbona ko akuze imyaka y'abamugisha ni imyaka igoye cyane ni imyaka abahungu benshi usanga bafise ibintu by'ubusazi ibintu by'amasantima arenze ibintu by'amagoma urumva baba bafise imyaka y'ubushuhe imyaka baba babona yuko mengo bararenze ikintu rero Mugisha ndamukundira kandi kizotuma nzovuga ati yarabaye umuntu muzima nuko twari tubaye umwaka imyaka ibiri umenga mugabo nta munsi n'uyu umwe igisigo kiba cyari kimaze kumusukako canke ngo nibahoke umwana w'indero ego si n'umwana w'indero gusa ahubwo n'umwana yakuriye mu buntu agira ubuntu ni umuntu agaragara ko mengo aratuje ni umuntu agaragara nk'uko mengo arakuze ariko kuba kiri ukujyanye nare kandi kuba nayo ndamukunda kujyanye n'igihe cyamuhungishije igihe rero cyamugana dogiteri nacyo cyahiye kandi aragaragara nk'umuntu mukuru ibizontera isoni kumupira mbo sukwiyemera muri make Mugisha naje ndamwumva kandi twarakuranye tuzanye ko byinshi afite umutima mwiza mugabo kandi ubona ariko nawe mwega wamenga ntabibona bwo buyahumutse igitamari cyavuye ku maso ni nayo mpamvu namubwiye nje ndifuza kurema kuri ibyo genda neza nubwo biruko na Mugisha tugatandukana atakibaye hagati yanjye nawe kuko n'umugenzi wa kera raba ukuboko umukozi yamugaye mukore mariage ivyi uko yabaye kimuga naho bitoshikira uranyumva rero icyo nakubwira cyo nawe mbe ndakubaza uribagiye neza yuko ari wamunzanye mushyira muri no rugo warangiza ukurinda ukagenda none wari uzi ko hazosigariye hari kimwe muri bibiri byategerezwa gusigara ngaho swat kumwirukana burundu cyangwa akaguma ngaho agasigara aba umugore wawe uno munsi rero ntiyirukanye yagumye ngaho ku minsi tubaye ndabona ko ata mpamvu n'imwe yotuma ndamureka kanca mu maboko karengana ndamukunda kandi mariage utegerezwa kwikora unezerewe ikintu cyose cyakoze nk'uko ubikora umva kubwire je nimba ndi mushikawe kandi nkiriho nta mariage nzokora muri uyu demayi yakire byaba demayi wande nene ugomba umurongore demayi wande nagusize uri umukozi ndakwakira nezerewe ndagusigurira abana ucusiga batata musaza wantubwira abo mugabo wawe urabona ko ndi mubi cyane kuburyo ari nari kurondera musaza wawe baza ko gabeza bahari uraza aho bakorana ako kazi urumva n'uyu ubwihari nkiriho ntigikunda ntegeza kumutwara kubera ko ndamukunda nta mariage ihari nabifite nimba ndi mushikawe ukunda nawe ukankunda nta mariage ihari y'ubu reka ndakujyane kuruhuka nako bigenze ntihatari bamukobwa mbega gashasi siningorane gasha basiyese bamvuye haguruka wivuye wemana ndagoba oya fata ukuboko gusa Moriki igwaru mucho wa mwemo wi
yera iyanja anasinemba anizegi ye Yesu gusa